Kardom Karbi Anglong News Channel kelang Arat do Anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Borlang so langming terang arong amikar akehai diben rong paraphan Nilip Block Education Chairman George Rongpi ahin pen Kerap Kepi. Lakha ingko da po Nilip constituency arlo borlang so langming terang arong amikar akehai diben rong paraphan Nilip Block Education Chairman George Rongpi ahin pen Kerap Kepi. Lapen tangle arong arwada tumaphan sitami Kerap Kepi pen tangle arong arwada tum puthot George Rongpi Aphan alangli tum pen sita akero pipon lo. Di benrong par ahin pen kipupon laki non kirangji MAC election Aphan Karbiang Law Autonomous Council pen alangli panle langpona sonte anso se Nilip Arat Aphan rapon thek jipusi alangli di benrong par ahin pen nilitum phirang kya thingno nangning jedun. Lasi ang ton pen alamte alangli tum pen le archupon lunang. Nilip Chokiala pen R1 Teron Nangkelo Obierta Karbiang Long News Channel. Kardom Prangsi Karbiang Long News Channel pen Karbiang Long News Channel teman-teman Prangsi akiro pilo asi nilimen lagi dibenrong par lapen nilirong lagi nilip kaparlo bolong so lang minterang rong. Nilihin pen kipu dam jiga lahan lo nili hem chikim lo helang dang nili sap kasik sak dukok lo kacid dibi pana wedalo nasi asar hakehai George Rongpi han alang li long nili chohang lo nasi nili chohang pen alang li aning kimi pen alang li nili pan nang pilo nasi alang li pan churo wiglan lo alang li kiklem antu se kimi senji pan lang li kiklem tin na kamang tame anam le ijadun bom na lang li anga puta ve dan selong lang li apne chairman dole he ta chairman thang da ga limit rong bong pen lang li nang phan mi pen pilo ga de pilo ini pilo nang len pen lang phan pen ne te do pu tum lang li phana kiro kelahan lo alang li kiduga tum phan same alang li lang u apin kidugda tum phan alang li ravik an nasi alang li long anso se kidu kela kamhan kerap thu thekbom ji phan jakong do nang ko yamati di nasi alang li jakong kidu ji phan Karbing Long Autonomous Council CM sir Dr. Tuli Ramrong hang phan same ni li kachuning ribang ke alang li anso se kerap thu thekbom ji phan kidu kela kamhan kerap thu thekbom ji phan jakong kidu phan anso se CM sir tame alang li phan kerap dun thi phan tame CM sir tame ni li chuning rilo lang li non jalang je mesi han tiket ne la basong aninga lo ke sek do ne pini la sila sobutan li pilo pudike anenang hin pen pilo pudu tiket bang koson ke hang dun ku bang ni li chini ne he steme alang li akemang aling long steme ma kaddo ga vera tam dame alang li long cherap do na aja ta kemang long steme kusini li bang pudam la Nilirong amen ke borang so lang ming terang rong. Mon naam Sri Jitupon Thengal. Moi আজি আমাৰ Karbi Anglong Autonomous Councilor এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ নিলিপ ব্লকৰ চেয়াৰমেন তেখেতক আজি আমাৰ ঠেঙাল সংগঠনৰ হৈ লগতে আমাৰ তিনিখন ঠেঙাল আমাৰ গাঁৱৰ পৰা মই ঠেঙাল সংগঠনৰ হৈ মই ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ তেখেতে আজি আমি আমাৰ 15 তাৰিখৰ এই মাহৰ 15 তাৰিখৰ পৰা আমি এটা আমাৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত লৈছিলোঁ যেটো কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মসকলক আমি উঠি অহা আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী তেখেতসকলক আমি এটা কোৰ্স দিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ যেটো কোৰ্স দিবলৈ যাওঁতে আজি আমাৰ কিছুমান আৰ্থিকভাৱে আমাৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিলে এই সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁতে আজি আমাৰ ধৰক আমাৰ এডুকেশ্যন বৰ্ডৰ যিজন চেয়াৰমেন আমাৰ নিলিপ ব্লকৰ জৰ্জ ৰংপি তেখেতে আজি আমাক তেখেতৰ ফালৰ পৰা কিছু আৰ্থিক সাহায্য দি আজি আমাৰ যিটো মানে কি আমাৰ 15 দিনীয়া কাৰ্যসূচী বা 15 দিনীয়া যিটো কোৰ্স সেইটো আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে মানে ফলপ্ৰসূ হ'বৰ কাৰণে বা সাকসেছ হ'বৰ কাৰণে তেখেতে আমাক ফাইনান্সিয়েল এছিষ্টেন্স দিয়াৰ কাৰণে আমি জৰ্জ ৰংপি ডাঙৰীয়াক আমি আমাৰ
তিনিখন গাঁৱৰ পৰা আমাৰ মেৰাবেটি ৰাজখোৱা চুক গাঁও হিৰহিৰ ঠেঙাল গাঁও ভিতৰকালিনী ঠেঙাল গাঁৱৰ পৰা আমি তেখেতক মই ঠেঙাল কছাৰী সংগঠনৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত আমি কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ Nilip Chukiela Kiparlo Akoy Puthalong River Come Tourism Awareness Program Amay Kidingpo Lason Sipini Jakhong Poni Pai Kritrokarni Chukiela Akoy Puthalong Arnisia Parman Awareness Program Mati Kangdangamay Kipamanpo Lakha Inkoy Rapo Nilip Constituency Kiparlo Chukiela Jakhong Popini Nipai Kritrok Ningkan Surihinira Inkoy da Trokarni Karbiang Law Tidmas Council Tourism Lapen Fishery Department Ahinpen Chilang Petpen Lang Roy Lang Jeng Lapen Lang So Lang Pi Along Tami O Kirai Kom Chi Aphan Pura Pong Lang Pi Aroy Akoy Putha Long Pen Langa Ok Aso Lin Paruisi An Jokponlo Jasemet Poison Duwai ke Chorpen Kiri Karen Pen Kepa Short Lapen Kepangbok Mate Akaprek Abidi Pen Pusita April pen June achiklo okipati lapen aso kewang apor anke okiri kangton ponchi aphansi nilip angkangarlo kethe kiding anparta songdo an lapen social workers atumpen chenglok karbi rong asar amai anparta ratari asong atumpen okiri kekhang ponchi aphan chirok tok amai awareness pamanpo Bangso Amayalong, Karbiang Law Autonomous Council Ahinpen Akehai Ritesh Inghi EM, Akehai Madhuram Lekte EM, Fishery Department Akehai Povitra Rongpi, Local MSc Akehai, Sunil Tiso Chairman, Akehai George Rongpi Chairman, Block Education Board Nilip, Lapentu Akehai Winson Ronghang Chairman CTC Atum Penchenglok Ke ongdung manpeng kedo kethe kidinga tumpen chetong ponsi mesen pen pini ajai me pachun ponlo tangte ang ton pen klardak alam thili arjupon sina Nilip Chukiela pen arwanteron nang kilo berta Karbiang Long News Channel Nasa pini arni game pusi punang kok pinili tu Fishery Department alapen Tourism Department alapen dak local MSc alang li tu ma group pen dak nili tu ma Aphan dak nili barat atum dak langroy along okelo laso apu program apu thaka bangke nili tum ta non head jong ta melo chingwai chingsai lo lasi pini li tu ma bang kupi pot se dak laso alangroy long itum okjok nang kok ma lasi li tum laso langroy ke nili barat atum da chinghon pik chenam lasi komane abang fu jong se aron reben okiria ninge hang la sonjo siki klema bang fu dolo bote nile barata tum ke kroy kre la pen nile barata tum ke compromise me pu la sola ma bang ke pini dak siklang dak la si pini la solang roy ke anutte na bang fu ta melo alang li tum bang ke ching hon chenam la si pini sita melo nili tum Aphan adon ok nang pinang ne sita melo dak lang roy long le ok nang jok pinu tu la se alang li tum pen chingwai chingsai long pen nili tum tourism department pen nili tum ke claim meaning ke hang atme ili tuma bangke karbi istum bangke traditional fishing ta do ili tum okipru buga do wela simenang Kajironga long dam lu pulote la solang roy puthak ta melo nili phan ta menang dak hotel atum sita melo la pen tour operator tompolo nili phanang arju asi ili tuma dak bangke nili bahawara bangke potential tourism a potential bang dopik la pen tourism tum ta ning ha dopik la sinon ili tum dak ku dai thor pen rongbong hatan atowar jong si kitang lu pulote nili tum hadak menang an tour operator to benching kede nili bahawara long tourist ke wan pen la pen dak rong Arat tum Aphan ili tum village tourism la pen eco tourism puthak ili tum dak nili bahawara long aluna lama tumota do la si pamohet ili da somai long sitamelo ili tum emisia ke hai sitamelo dak rong Arat
Aphan alang ni ke claim mi Aphan alang ni ke matha pon lapen alang ni long ke claim abang Putin setamelo dak ni leader dum setamelo Nilip paching thurji Aphan ke claim abang ke isi ke mesen awar sai lo lapen ilitum karbing long autonomous council CM Dr. Tuliram Rong hang alang li dak karbing long Arat Atum Aphan ason son paching thurji awar sai Aphan ke alang li kai ke ta nilitum hanang pin khatwer la so nang pin khat teng pen nilitum setamelo claim pon la se kadug bejong si Kerap itu claim lu pote Nilip isi develop dim person si ilitum daga bangke lapen nilitum daga bangke Nilip hawar bangke isi organic valley pusita melo ilitum monon pita me daga bangke itu amenda melo pipon un lasi pini laso amaelong itum keceng si ke claim nang lu pote lasi ilitum agos pen isi hini activities dui lapen hong pen ilitum turis atau manda wanji dak activities nang ke claim pen alang koson si pache thang ponji bang ke nilitum bang ke government of Assam la tourism department pen da melo nilitum chingwai pon po sar pini gupia ok lo la pen lin kan la ta ke jok pini lok si itu ekontel so se itu daga ok la pen varieties ok si ke lo da si da arong Arat Atum ta melo along kapreka dim si ta melo si dor tu thelo pol nilitum chingwai singsai po aro kapreka ok si ta melo nilitum daga ke nang ke lu thui pani tum poripon sar ki yusin ang panar dilang ili tum lang roi lang jing penan ki babe do lo mane ke bomb pen mane ke kene battery pen kili tum do khala tum han nang lin pen ko kilo message yang tum da se pini ili tum lang roi ching hon nang ji ili tum lang roi man peng chi pineng ji pula si ke claim Atum Aphan la se alang litum ta claim det pen la se dak ilitum la so amai long ke chetong an Atum Aphan alang litum nang chetong lu pote alang litum phan kering ya war size ta melo atowar ta melo ilitum than pon long lo pa la pen ja pon long to la lang roi long ma se phong lang pie long kar bang autonomous council fishery department pen lang roi long ok ki jok puthak nang lin pen pilo pun je nilihin men ke kachurul athe pima ladak kar bang long pini lang roi lang jing ching hon penajok la sariti borpung tarapung pu mera beti an kilia lang labang su lang roi ok ik tang lo labang su ik ga joine rat phang puthot ke ching hon thu labang su program ke en nilihin pening Rongpi lo pini labang su program kedeng pini la lang letum phanta churula media tum phanta athe nale tum pen si pethe pajithang la bang so lang roi la bang so program ok yo program ke en la bang so a ok the lu pulang te la ke dak Nilip Arat Aphan okor lang roi rai ke tum han chot kali Nilip Arat Aphan si la pu an Kerap la pu an kang hon apo si la ke mi thang pen che lang nam pu la pen lang roi ko masti la bang so ok phang no ma li tum bang Putin da ke lang nei odul mane yo si pine bom ke war ta ba duwai pen khiri puluran te la ke kelang pet pen neblunang la pen alang li phan son bak ke hasti pinang po anu tele tum lang roi ok do po mi thang chulong po ke yo phan kali ta mania li wang po ta ok pi chu war ta jon ni long po kali ni ok pu ti thang lam alir chanda la he pini lang roi hitami ok ka we de da jo ni along anta ik su sala achi pan sai de lo non ma ke la baso program en penajok lang roi hitame lang mission po aliar cham lang roi lu hitame hedi kipan na me dong plot la son ga welo hat mission da mission po osu ke bi ke thita prang son si lan si nilam ton ko nelimen nge son bor han se wa ko kan se rong ngam ra lo Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me